Kanito ako All India Radio Shlong kubor hektin jentia wo praj pida kasin ka bare ki khamat wem kam ko kubor kayong bichar Supreme Court darai ko wo bichar bnya ya ka Citizenship Amendment Act lada ya hap ko MM kat kam kariti sunchar kari India dopan man ya ka dorbar kerpang wo chisngi men step kasngi yong kayong dorbar chna ain ka jala mekhlya dakan mo varam ya idap sniyap wa nyaw khunde yong umalung so tham ha ka jala Deputy Chief Minister Preston Tinsong do ongu wa ka sarkar dasnok tilangko wa kivi kiseng hewo ya dawa ipin kerekam ya ke inner line permit ki kubor gubnya kayong bicha Supreme Court ne kasngi do ongko wam em khang ko ya ipin kerekam ya ke Citizenship Amendment Act tangwa do bichar bnya ko lada kani ka ani hap ko ne kat kam kariti sanchar kari India Dapha le ya ke yutho cha ka sarkar bai he to wa ipin kerekam ya kani ka an we kam jo upet dunia ya iman sakhiat kani ka an kat kam ka ujar wadiya kinong bichar ki wakan thop ya Chief Justice ke India USA Bobde Justice BR Gawai wa Justice Surya Khan de yele ki wo ye yaram kam jo delang wa ka mukaddama wa de da ke Indian Union Muslim League wa kinong ya khmat kaseng Congress u Jairam Ramesh o bichar ha ka aro artarek unai duitra house number 1 unang tho patri khasi tinrau de umlong so tham dakan mo waram ya idap sngi yap yong o wanya khunde ane kasngi ya kani kasngi dakan mo waram da ki sen wa per ha banta wa per ka khasi wa Jaintia Hills ha ko wa ki bru de lai bo ki ya ki sentu ha umat sa nam yong o kamjole dale Yekan mo waram ya ini da ka sen khasi Students Union wa ka New Trap Youth Council. Depan manle ya gelang ha ini kan mo waram ya idap sngi yap yong melung so tham ha sora ha kchnong wa kha yo. Uso tham de u chibo ni irap mto du open ku ya start itip kam jole open kharnyat yong bru ya ke jat bru New Trap lengba ki kentien yong o de wa tho lengba ki poitri. Chief Minister kajala da ong u wa anni da kan mo waram ya umelung so tham unong tho poitri khasi u wanra ye ruspa yong ka kentien khasi ikam yong umelung dang kan mo hado kani lengba ki pure puthi yong i kador bar kerpang wachisni yong ka yong dor bar chna ain kajala mekhlya do man ko min step kasni yo wanra ya ka resolution de wokuntu ya ka sarkari yo pen kerekam ya ke inner line permit ILP yo pelet ya ka jalana ka Citizenship Amendment Bill Act ajar khat khande Chief Minister ka jala kongrat ke sangma de ya akhmat ya ka sarkar sanchar ka Mekhlya Democratic Alliance MDA de ya chemki wa minister ka sarkari wa Amit Shah ha ka sngi sejan we de pentip yo wo yo ya ka resolution ni penta wa pen kerekam ya ka ILP ha ka jala Hapok ka ILP kamadalne ha ka jala Manipur ke bru wanabari hachwa wopsya we wosa ki hapok ka jala hap ki upan ya ka bor bakarpang ha Manipur ka dorbar wakhandes ni yong ka yong dorbar chana an wakhatwi da sdango nado nek de wakan mo waram ya ikhlat yong rukhat warim usalam Ibohal Singh ya ini le kan mo waram de ya akhmat da Chief Minister ka jala Manipur u N Biren Singh kinong ya akhmat kaliang percha u o Ibobi Singh ki dukhat ka sen Congress u MLA TN Haukem wa oke Govindas de eki iklam he to wa ini kan mo waram de MLA Isuki wa Jai armin kam gadang ikan mo waram ya kitu ki dukhat ki badaklan de peten ya ka dorbar de wakalam chapang ka kam in line permit ha ka jala da ki MLA ka dukhat ka sen Congress u KH Joy Kishan wa u RK Imo Singh he jubab yakini u Chief Minister do ongu wa ka sarkar dang ele ko hadu kani u yo i pen scam ya ka ILP ha ka jala ka sarkar dang sedang ko upen kerekam open bha ya ki katu kani ki benta wa yeto wa ka ILP we do pen scam ki ha upnai wa wan he ju ipor do wanra le yekam he to wa ikudor we duna kompnyang petrol ha ka jala da u UK Govindas wa u Surja Kumar Ukram he jubab ini Chief Minister do jubab u ikudor yang kompnyang to ni da wa em ki ki percha ha ka jala wa marjan nebanta ka CAA kamte ka sarkar dang ele ko upet bha ya ini iliang ikudor Kukubor Jaintia Gwan Chapina ko All India Radio Shillong
ke Central Board of Secondary Education CBSE dapat benago ya katarik exam neven nebha usnem wawan kabut dapat tip ko wa kini ke examination wajib man usnem dos dang ko ha khat santerik unai tho lakmi ke CBSE de jo penman ko ya ke board exam ko wa hawaro artli gi benta kata ke secondary wa ke senior secondary kat kam ke tip doong wa ke class 10 board exam usdang ko na do ke khat santerik utho lakmi hado ke arpau terik unai wisu usnem wawan kat wai ke kelas 12 exam dos dang ko na do ke khat santerik utho lakmi hado ke lepau terik unai wisu arjar arpau ki khna pure ye ki upet ya kani ko ha ko website yang ke CBSE board www.cbse.nic.in yo download ya kani ke rutin Deputy Chief Minister Kajala Upraston Tensong do ongwa ke sarkar Resnok tilanggo wa kivi kiseng ha idawa yo pen kerekam ya ke inline permit ILP. Hadian ke yalang kwa kwa chimbentalang kiseng wa peroper kuntup kinong yalam kmat yong ki runget nyam wa kivi ki he yong ki thaupure utun song do ong u hai kinong e kubar wa kinong em benta de ki ye snyau ngo ya ke sarkar wa da snok tilangi wa keseng he wo dawa ye pen kerekam ya ke ILP. Weda ong chu wa kani to ke Christmas ke po Christmas em kam uyo ye chongsuk ha ki chnong gitau khnang wa ki bru uyo ki ule kemen ye kasngi Christmas he jubab ya ki seng wa per do ong u wa de karchan ki ye rai wa de chim da ka sarkar we de ekatu kani ki jumut dai ki ni ki seng we de ka sarkar de chim kya ko ye ni udukhat ka chief executive ka JHADC utham borshiwat delang wa ki bi dukhat ka JHADC dapat manki ya ke press conference nin kasngi ha ke yung kerekam ha ko wa ki dukhat ka JHADC de eki ye kerchan wa pura ya ke sarkar jala wa ki vi tawan ki sen wa per he le percha ye pin kerekam ya ke citizenship amendment bill da ke sarkar be we de ong ro wa ki dukhat da kerchan ki wo yo ye dawa ni bha ka ILP ha ka jala mi khlia Bekam jo ke executive committee ke JHADC dapha ki yawaro ki daloi ki rang ba chnong wa ki executive committee yo pejnya bha yepsia ilai yong ki bru bari chapo ka jala wa ka district we hap ki upentip cha ka council wood khnang yo ka council ule ko ye kam ipin psia pertut ha ko yo ya ka epic ha ka hasikim kat kam ka chiterik udu yatra arjar arpha dasdang ne kesni ong ki bakre yong election commission weda hab open dep no ya kani hado khatsan terik udu yatra house number 1 hadin weda dep open mi ya ka pertut thame ong chief electoral officer CEO yong ka jalla u Ravindra Telang ha ini ipin sia pertut kinong chongchnong na ka jalla ye ki open sia open dam we pen bet lene pen kenria ya ipertut hakam ini ipor kitu ki wada kenjo khat prasnem cheneng halane chwa ka chiterik udu yatra ajar arpha ye ki uplai yo pen psia ye pertut yong ki he por ka special summary revision lene ye ki apply online ha ka www.nvsp.in we wolai ha ka www.ceosikim.nic.in ladakwa choki utip rabnya ong utelang Kachnat kerekam yang ke Health and Family Welfare ke Jala Manipur da soiki ya ke sekolah sengau thok jingmut wa ka Narayanan Super Speciality Hospital Goti neventa ipin sia pertut hapo yang ke Chief Minister G Hak Selji Tengbang CMHD ke CMHD to ke mang tengkang lamba ke Jala he to wa ke skim ichet ikhya Manipur ya ke ni ke sekolah da soi DWM Minister ichet ikhya UL Jayanta Kumar Singh da ongu wa ini pun sia pertut hakal Narayana Super Speciality Hospital Goti to upenyo ya isumar wa makna cha kitu ki WM ya kat CMHD ha ga jalan eventa isumar ya ki kejut uper kani ke chana kerekam dapen krek kole o soi search pautali ki sos klor singa tho jimut wa ki bitawan ki hospital WM chabar ka jala ong minister Katu depoy chukut yang kani ko khobar chen kya to ni apani ya ki program ke ubot kajan met ko wasuk wakmani pi varo